Hai no hai sare kaham jotono no taimai sa ang lam sogo tini bo jora taimai sa no robai bukha ni kok no ani podcast ni chute yang safina ni bogi taimai sa ang nani buskang phabika tini ni ani topic hingkai kaisa ani bukhawo kaisa perfect man ani 2026 ni Padma Shri Award ni bogi ani bukha kaisa perfect kaisa brok no ang ani bukhawa ang wan sugui tungta saimia nani bukha ba ani bukha bande mile no arpono ang ani omo channel tuina ang ani bukha ni kaus tawo ang asa khaiwo noro ba ani bukha ni kau no noro bujinai hinai je buji angke to kunu khana kroi abo to phiaba ani kau thai ani kau ang sirina musun boge omo jora nang tai besa napika tini ni theme khai 2026 ni Tripura ni best candidate Padma Shri ni award ni bagai ani bukhawa ang wan su mukhai ang je nukmotui khai do sai ni age kisa history nai gana so mangka ayada aboni poina ang taisa clear ke sanai phiaba tabo ang bumung saya ko kicha so mangka wa kicha bumung sale gana do chini man ganang NC Devroma 2023 o Public Affairs Tribal Politics Leadership ni mono man samman jaka Padma Shri Award Hinkai tang kaisa chini man ganang Bikram Bahadur Jometia 2023 bawa social work tribal activity education ni theme otioi bono man samman jaka president ni yaw through Hinke thank you Saimano Bini chini mangrang Bini Chandra Jometia 2020 boba haino high arts and literature education kaupro ni tui bonobo bini bonobo man sonman rijaka jotono chini tiprani onek chini boge samung khaika boro deserve khaibo am boge boro mangka taini kaisa inke Thanga Dalong 2019 o bobo Padma Shri Puriskar Manjak music one of the best music folk music player bini bagai boni je contribution society ni bagai bonobo rijaka engkai 2021 engke Satyaram Riang chini mangrang Satyaram Riang bonobo chini hojagri dance jotono saimano one of the most popular dance in the world শুধু ইন্ডিয়া ya পুরা দুনিয়া আছে abo dance এমনকি সিজগো যে ব্রগ্র ওয়ানামা সিসা abo নুগই বরনি হিনি বর চিনি aboni dance tuyo chini culture no identity khai rikha one of the best cultural dance hini chung roimano proudly saimano angbo hojagi dance ni torop theke chini mangrang Satyaram Rianobo 2021 bonobo man সম্মান Padma Shri Award mamani chung nukha Hengkai 2000 chung recent ni kona sanai 2024 chini chini mangrang Chittaranjan Devroma bobo social work tribal welfare spiritual ni bagai chini rural education ni not tiwei bobo puriskar bonobo man সম্মান rijaka bini tribal ni bagai chini brok ni bagai boro je samung tangkha am bagai bonobo man সম্মান khoi bonobo puriskar Padma Shri Award rijaka lastly chini bukhuk mangrang bukhuk Smriti Rekha Chakma boba haino hai 2024 o bini eco friendly women empowerment ni tiwe bonobo puriskar rijaka chini orani 2024 duijona rijaka boni je chini brok ni bogai chini dofa ni bogai boro je contribution rimoni
outstanding contribution boni bagai chung bana hamba ya pharo boni boni contribution sara jibon no chini bagai tongnai chini respect tongnai and boni je contribution no chung tani buskang na hanke kabang ma chung boni sacrifice no chung nukha chung sibo siyo hengkai tabu ani bukhawo kaisa phornani bagai kaisa ani bukhani bro ang imang to nui thangkha bo ekdino ang bagai ang zorano na kha omo sanan bagai 2026 eba 2027 buskang is a primary categories of any nomination best nomination ani mokolo tabo ang nugui tong saimia nara ang bai ani point nara agree khainde khaya ba ang saimia phiaba ani point सबसे best person ang tabu almost je category tabu je ang mention khaithomni je mane roni je all the category ini social work to culture unto ini women empowerment unto ini music dige unto ini society education jotono unto overall cover kheo ang nukha masa kebo ya ani bukhani brok ini na saimia nani bukhani brok de no kinta ani bagai ani bukhani brok chini man ganang most respected person bu bagra no se a ani bukhawa a best candidate bona ang yapana hene ani bukhawa ka angke wansu angke bona nomination dinan bagai angke wansu goi angke ani bukhawa ang bukhawa ang wansu goi bini nomination khana bagai ang wansu itom hengkai tam bagai hengkai tam bagai ang bini bukhana chung tensa cheri kisa salenai saime nara ani bukha ani kobo nara agree deuno best candidate deserve tabu je chini hawo deserve khayo Padma Shri ni award one of the highest respected award in India abono ang ani bukha bai ani bisini bukha bai khewa ang bumung kaisa ang nomination bini boga ang rina musumo as per the rules and regulation of South citizen ni rights no sabona nominate khenani chini jotoni dofani jatini rights no sabona chu nominate dinani kabama brono no nominate riyaka jotono well qualified nominate person joto reserve nai kebo kom krei jotono well qualified je reserve thanai phiaba buskang ni je phai tomoni angke chini best candidate ang wansogo chini our majesty chini bubag rano sa ang nominate kaisa rohona hine ang ani bukhawa ang wansoi tong tam boge hinke abono kisa chair nai tam boge hinke tam boge bo deserve kai ani nara nde saime tam boge bo deserve kai hinke bini ranga bini phola bini nok bini rang puisa nok huk jotono chini jatini khewai bo sacrifice khaika chung jotono chini mokolbi nukha chung jotono aboni sakhini proman kebo na himaya kebo hai khaya ko ni himaya tang boge inkhai bini kabangma contributions chung nukha chini dofani yago chini dofani sakawo tini bini leadership bini brok no bahai ke bo encouragement khai jotono thansa ke nukubo na tamo chini brok na boni brok bini kaisa no theme chung thansa maunai unity maunai asuke bini phumuni asuke kaham ang pura India sane ang oma high leadership kebo
bini yakong gana ke so yakong. One of the most desirable candidate in India tabu inke ang sanai chini bubagra. One soy nai di tama khai ka bo chini unity ni bogai bo fight khai ka. Chini brok no unity bogai bo than sang man bogai onek fight khai ka. Chini rights ni bogai bo fight khai ka. Chini man thai chini snimung ni bogai bo fight khai ka. Youth ni generation kahamunan bogai bo fight khai ka. Bini je achuk thai jena ki bono achuk thai rijak mane abo achuk thai tokose bo yakare chini brok ni bogai abo achuk thona bo achuk yawoi chini brok ni bogai bo bini cheno yakawoi bo sacrifice khai ka. Chini buskani generation kahamunan bogai bo greater tiplani bogai bo dream khai ka. Sobani bogai nini ani bogai. Chini identity, chini survival ni bogai bo tabu bo fight khai tongo. Bini rama choya sa bo fight khai na hine chung nugui tongo. Bo abo commitment bo rizoi tongo. Chung abo nukha. Bo ekjon onek high post ni brok tong tui pono bo kusu khai bo tolawo achuoi joto bena thansa khai mai thansa khai bo chawoi bini snimung no bini kaham ni snimung no chini sako phungka. Chini ha ni bogai chini ha rights tomoni bogai chini 6 schedule ni rights no tiwoi bo fight khai ka. Sapono sai pailia kabang ma tongo sanang kai. Jung sanang ke sai paia. Tani kaisa important ko. Asu boss life hai ka 20 years life hai ka. Chini je 19 boss hong je tribe tomoni. Je chini 19 boss hong je tonai je hogra je hoda hinjane no bono recognize bori kha. Age bono recognize de khaisa. সরকার সে সাইমিয়াখো বড় সব হিনাই চিনি 19 ট্রাইব নি যে লিডার্স কতর হিনাই চুন যে মানে ও সারপা হিনি যে মানে আগে বনো রেকগনাইজ উংজা না সরকারি বনো কোনো দে রিয়া তাবো তামো বিনি থ্রুতই বিনি যে বিনি সামুনি তৈ বিনি যে ইফোর্ট তৈ তাও বড় রেকগনাইজ বনো বাতা হিসাবে ববো জাফরকা আইডেন্টিটি রিখা sana thongke sai paya gabang ma sana tong kobini ang bogai ang saimiya naro ane poino naro agree dekhai no khaya ang to sob sob mo kauno saw ang omo channel no ang khulo especially tam bogai chini youth generation je aspirant je chakri no naitui tonai no bahai khewoi future bright khanan bogai ang omo podcast no ang khulo. Meanwhile, side by side, chini brok one sokna ni kauno ba ang kicha ani channel lo ang include khayo ani kauni bukhana ang bon sokawa ang ani omo channel to ang sawo tam bogi inke ang jotono sa thangke ang saimi ang bogi omo channel ang khuloka ani bukhani je kau samo abona anono sana musungo omo ani opinion jotoni no opinion to jotoni rights to sanani ani omo sathni ba ang kroi mano jodi kro to ang kenaro abono nakardi phiaba ang khai tabo best candidate ang je India o je upcoming je Padma Shri award the one of the best high award je recognized society ni ungtho education ni ungtho tini bini contribution bini hamjak ma jotono equal thai bonai one of the most desirable candidate in ka wan sobo tini jorano nai siangwoi naidi bosor boino nominate ni bogai tini government Indian government kaisa online o jotono rinan bogai rights riyu tongo website o tongo abo chung chini on chung rimano chung samit khemano this year ni taubo jora tongko
31st July 2025 ni bisingo chung nominate khanai ke chung khaimano naro jodi agree hwang ke naro comments rimano chung bono buskango bono kaisa abo award chung angke hingo rimang ke chanai abo award bo deserve khayo our majesty chine bubagra abo deserve khayo am boge ang koinai jodi naro ani kauno commitment to hangke tini omo channel no naro share khadi chung busuk volunteer suman through volunteer suma hingke ang guarantee rimano ang chung guarantee rimano je chung bono abo award no bini bung tui forever kaisa seal ngoi tini bono abo snimung rinan bogoi chini rights tongo chini kaisa daitto hine chini kaisa responsibility hine ang wansugo saimi anoro wansu de wansu om hai kauro kintu angke thuti no waisa wansu we ang bukhase ani bukhase sanani musumoni sabo saimiya bufre sanai himoni bosi lai thambaika tabo ani boyos bo onek ui thangka phiaba tabo ang technology through tei tini ang no one to one samai phono ani bo podcast channel tei ang tini ani bukhani kono no sai khadmo jodi naro ang bai agree ung hangke phaidi chung abo je highly prestigious je award je one of the highest recognized award je Padma Shri award no chini bubak rono dan bogi chung angkes wansugo chung rinani chin daito tong ang bogi ang bisi kau salia jodi soisona noro ani kauno chajakha ba valid tongo inke haidi chung jora tongkho bisi ya 10 15 tining ke busu 20 inke 30 31 tani 11 days chini more than sufficient 11 days ching onek kichu khaimano sal sabe chu onek kichu khaimano ano omai saya ano nakadi I really ask forgiveness from our majesty our king maybe if I'm saying any wrong if I'm saying any that hurts you I really ask a pardon to forgive me but this is a dream that I have dreamed for last almost more than 2 years so it is from my bottom of my heart that I'm be expressing this word if you're hearing my this channel I would really understand that you will understand what I'm trying to convey the message to our people I know you don't ask all those things I really believe you don't ask all those things that I can understand but if this message goes to you this is my only humble just a request please do not take me in a wrong way it is my opinion as a citizen of India so I just put forward what is in my thoughts omo kau thai ang kicha jodi se spread ui tha ang kai kicha ang sirimung ani through to hinai ang English by kicha kau saka jodi se omo message jodi se soi tha ang kai jikono jaga puno kaisa ani ang tangbo kisa abo clear message negative bade be thoya toi positive babe omono approach nan boge ang jotono kabawo jotono ang request bo khayo asuno kok tini arona muthak sinai hambai thank you